Many sources and when you bre ako YouTube share Attention TV and Attention TV ko consult ana me de bro me di ane Akosia Sparkles na and Shatawale medical anyone wakeka ho akopie mu Accra Circuit Court ensembi epiepie and do ensemi bi ka ho ana me Akosia Sparkles me de bro one was masne University Foundation say ono de no be wo wiase mu ha ne se sika na huna de a owo de beboa wona weni bi ajanka ne mobrowa ana no de opeboa ento ya nkona mana we a group na ope foundation bi a sponsor de hwe bebia University Foundation number 1 make camfo e de amount obenya University 0548302985 0548302985 me twa me ho amba e basisi a Meda sese winya bre enya otwe honhom me se on subscribe am pacho no subscribe amame na wa share na comment no ma obi so enya bi ahwe na ende Shatawale mu kopie mu e court any 3 orders no kopie mu e court na court hono mo entema e ba ene se omo phones a ye omo call court first one no ye de omkoto we man de ye gije ye no ye say omo sanso and release phones na mom na me bi say phones na ye gije ye na omo pie ye na and omo sanko pie mu court ye phones na omo gije ye ni san fa mom phones ben na omo de call Instagram live any omo de posting nyoma o Facebook omo to phones so fa na je say nkofo we omo sika pa na and court say ye de omo case no akoshe 7th of December. And I say court almost some better not fine if you say 1st December so yes tobacco celebrity and also ekopie mu wa Accra Circuit Court honum just say court honum lawyers no IGP by no mo yejuma papa IGP ya mawamo attention for say mawamo if you say oba ye dey here I say celebrities na we use so na politicians ne one na money as a unya mbo mo so ba o dey yato bo say you know court say 7th of December Shatawale ebe pie mu any 3 orders ne be pie mu court na enche ye bia na ensembi keka yensa say managing director of Despite Media Group Dr. Father Dixon na as ono na jumekwe bi USA abono abaso honorary degree of Doctor of Philosophy in Executive Leadership and Business Administration na sa abaso body Father Dixon so obojuma papa Bibia ye so ye TV ye Despite Media executive producer wo Despite Media abasobodie efata no papa se onya abasobodie na Guba Awards no ya santoa edin e da so ankasa ya santoa na this year ya santoa no ekoma ye Empress Baakope Queen of the Media, the mother of the media, mother of celebrities. On say if you has say no don kita degree, on kita PhD, on kita diploma, on kita she on kwaji awards na sema kan say we abayo anas we youth na we weni esibi so a share na wenyi weni free sa ade no so if you say oye example of obia one ko school ano paper your friend certificate nko ade o nibi na so hwe bia ende erade ede no abesi ende wenya yasanto awards e Guba Awards na nipa America ne ho asem ya ne Nanama McBrown na ohwe awards ya ye na yenim se efata no papa yiye ye ka se Attention TV Nanama McBrown congratulations to you and yenim se juma pana wo ye no obekoso aye na yenim se ono de eba no jime kakra no ya de eba ne act no ya de bibia odi Nanama ebetu bia no ya de ho ana ni kunsu ebetwem se ono onya obia on said that who oba o tesa Nanama krada na Nanama is very special to him enti ense bi ba say na asama ma ni yes jabi ya say bi no Ghana for we will never disappoint you endra and then nansa Nanama McBrown ni kunu no acha say no their marriage is still on na me feel what they need there here ya see so when you be abejiji when there na there aroma na do be ko wom celebrities for me no ayenche bia ye ka omo ho asem so asa APA e wa ha sei na ya maame oh eya brofo no say Holy Ghost the ba
na wo say west no untimi mbo na aka Holy Ghost ai ko mintimi nto na nso ye ma media o si Holy Ghost de nyumi be na ndie fire ko weti kakra ona no sa ya ne za won me na o anga kamera ma nya me ne ya o si me ne ya ne fire ko weti na enu na o chese ono de so oni Holy Spirit ni wa na so kronkron be fa ne de brofo nyum kra de aish obetwom kra de onto ai she brofo kra de no ho background no gonga na so ora ho kronkron mu ha mo nka samu ni na ho kronkron timi ye ora ho kronkron mu na kronkron ni ma na nyum ene style bia obeto ama o selamafo kire se video na beto abonten no wa fa na ni kan na to ye ene fire ko wachi ni na ye ho kronkron fire ko wachi ye ona ni sa ene Holy Ghost ye ejuma Holy Ghost ye ejuma Ghana for mun susun siri o na munnim na Holy Ghost betimi aye se na IGP abeya se na enim so no so betimi aye ze no IGP there u bo wakra na usuro uko bo big din kra ya na usuro eze ni Islama for kire ye se enyum na oto ye na nye nani kan me pamocho Ghana for ma munye sa o ye maame nani kan ana ode ye sa de no ode so nyum oh fire what the higher na me no fire ko wachi ona no ya ne za se ko wachi aya no ze me anka se mitimi hu because command bi na wo fire so no fire ko wachi ya ona ne sa endie I spend we na enyo no kwa na wo studio honom on se be ka ya sisili amafo ya maame okọ emega krebi hi okọ program bi age BBC se wa mo wasoma endie wo bo delivers Wambo deliverance and them guasia potoyi. And your bedje papa. Oh, yeah, why you bedje? Oh, yeah, here, oh, bedje. Oh, President go to corner so can call bedje. Na, brother Sammy, the only and I asked to I'm for baby as I asked to na, brother Sammy so bob one home. Hey, says the amafo. So for you, I'm said, I'm not friend, no, no, nim, or no, so for no, you nim never. So, when nim now, bear so new money be more, I damn may you know, so brother Sammy. Onse nya onkronkron timi ye onkronkron mu koduru ho na waka mo abom eze mo na my best friends yo aga na for kan ho asevi ene oni ni san call ye na mo koye fire ko wachi mi gidi se we de ni bu amfu ama wa mo wasum odo ana ye hia e was celebrities ni mo enkabom ana ga na for ye hia e was celebrities ni mo na se me de so dia ewi asi mu wo social media ba ye nyankofo mo kasa fa social media so social media ba ye ne bi mu se enye aso fa mo preach ka social media enye say enye social media enye say no coronavirus ba no mama hu say social media ye sans na makeup ba ye ene de ye maami binum celebrities for binum ona woto nyum binum am say makeup de say enyo nyame ama wo nice face ama wo natural face say and it's what is not ende picture be circulate e social media mo na ene obi awo picture no say ye maami ni evangelist Diana Samoa ene de esno obi o ye wedding o sno obi ko ye engagement what tell no so de engagement pepe me twan ye bia bride ayi groom no ne picture beba cause say ni sana no den dan ne ho ase na awale bi ikoso ne ho mom ayefe papa ye so eye na Ghana for asemba anase bibi ba ye susu enka na dachi esanso beso ye mu ensem we so na megina na mde attention ko consultive esi Meda University Foundation ase se oso masne de jumade yi ebra o medi ani Akosa Sparkles go so share Attention TV na wenye isra bebre